živo pozdrav od dom na jednu od najstariju našu sugrađanku. To je gospođa Radojka Angelovska. Mi smo doma kod njuma i dojdemo da napravimo novu emisiju. Zato što ova žena ima stvarno što da kaže, ima mnogo bogatu istoriju od svoj uspješan život. Zdravo, baba Radojke, kako si? Pa dobro sam. Prema godine dobro sam, da vi kažem. Kaži mi, što je recept za dugačak život i za uspješan život? Ratlak, šta kažu Turci, ratlak. Da ne se sikiraš, da si gledaš svoj život, da ne te interesira za drugi, što pravi, kako pravi, nego samo na sebe da si gledaš. Ja sam prošla sa mojega ileta i Španiju, i Tursku, i Bugarsku, i Rumuniju, i sa Zgorana pa besmo u Češku. Evo kod svega, ti imaš 96 godina. Da. I prošla si u život mnogo ravote. Ali za početak da kažeš za našu publiku, gdje si ti rodena tačno? Tačno sam rodena u Odžaku. Odžak, Srec, naše mesto, sredsko mesto. Kuda idu Turci, tu je voda, ima živa voda, bunar, cijela okolina dolazi da puni vodu od taj bunar, nikada nije presušila. Znači ti si po poteklu Bosanka? Bosanka, prava srpska Bosanka. Čistokrvna? Čistokrvna. Nego žal mi je što Maki koliko puta mi je rekao da me vika ambasadorka beogradska, da idem kod nje, da porazgovaramo, da je ona blisko do Glamoča. Ama ne otidem. Ajde se kaži na početak kako su se vikale tvoj tatko i tvoja majka. Kako se vikali? Komitovi. Dobro. Komitovi zato zašto tatko mi nije otišao u Sremski, u borbu sa Srem. Ne sa Srem, nego sa Austriju. On je pobegao sa ostali u planinu. U planinu je pobegao kad je više sve završeno i sturiće mu ime Komita i svi nas vikao Komitovići. Kako ti se je vikala majka? Ana. I evo svi da ni kažeš za naši gledači, ti si živjela u siromašnim uslovi, tega život je bio težak, ali tvoja majka i tatko su se borili svi vas da vi izvedem na prav put. Moj tatko je bio čuvar pruge. Čuvar pruge od Mliništa do Jajca. Tu je bio čuvar. Jedan put gađaja ga je medved. Medved ga gađaja u svetlo. Posle se osvestio moj tatko da medved udara na svetlo. Pa zeme i isključi ga svetlo i pobegne na medveda. A inače ima tu i medvedi blizu do jezero se vika. Taj voda ide u Vrbas. Ti veliki slapovi što gi gledamo. Dobro. Taj voda je za u Vrbas. Vrbas teče kroz Banja Luku i ide dalje. A piši mi kako je bilo dejstvo, kako si ga protirala dejstvo
Кажамо дека е било голема сиромаштија, али ипак сте живеале колку толку. Pa koliko, toliko išli smo po najam, da kažemo. Ako treba da se kopa krompir, ako treba konoplja da se trebi, da se bere konoplja, konoplju treba da se nosi, da se kisne. Imaše jedna jaruga. Samo u tu jarugu imaše jedan katolik, a drugi svi su bili pola muslimani, pola Srbi. Што сте највише еле како деца? Дали сте ели леп мас и Najviše црвен kačamak. качамак? Najviše И тој kačamak. мајка ga направи убаво. Na Verige u to vreme ognjište. Na ognjište Verige, na Verige bakar praven ćup od zemlju, što gi pravi ćupovi. U taj ćup izmeša, ili jedemo sa slaninu, klali smo koliko toliko, klali smo svinju. Pa obesimo na tavan svinja i plečke. Moja majka će turi jednu plečku u kukuruzno brašno u sandak. U sandak će go čuva, moja Raja kad dođe i zet neka probaju od ovu pršutu. A jedna pršuta, što da ti kažu? Znači mumuruzno brašno može da se čuva koliko hoćeš suvomesnato. Da li si jela lep mast i crven sol? Nemamo mi. Не сте еле тоа. Nesmo crven sol imali. Добро. Ево ја ќе покажам сега овдека некои слики ти кад си била у школу, наша баба Рада. Ово е кад си била у Бања Луку. Da. Опиши ни ga тој како е било школовање. Pa škola, imali smo i nastavu pismenu, a imali smo i nastavu kako da vezemo, kako da pletemo, kako da šijemo, kako da krojimo. Zato se i vikala niža poljoprivredna škola. Da li pamtiš koja ti je bila učiteljica? Ne može da Dobro. pamti. Ne može. Imala si dobre drugarice u školu? Imala Bili ste sam kao jedna i familija? dobre drugarice. Pravili smo srednja muška škola, poljoprivredna. S njima smo pravili zabave. Zabave, samo oni su podaleko. Oni su za taj put prema Bosansku Gradišku. A mi smo ovamo južnije. Dobro. Evo još jedna slika ti kad si bila mlada, lepa. Evo, sa skiki ovde. Da, sa skike sam bila. Kaži mi, bilo li ti je daleko škola od kuću? Od kuću? Da, koliko je malo Banja Luka do tvoje kuću? Banja Luka je pola puta Glamoč za Split. To je tačno pola puta. Dobro. Banja Luka, Glamoč, Split. Karakteristika na to je vreme što imalo je skromni uslovi za učenje u školu. Jedna molив, jedna tetratka i toliko. Da. Nije imalo ništa drugo. Da. Nije imalo hartija, nije imalo. Takav je bio vek, takav je bio rat
koji je sve smetna, upropastio. Kad je došao rat, Da. što ste vi osjećali tega? Kako je bio život? Bilo je strah, bilo je neizvesno. Pa da ti kažem, mi od brdo spuštali smo se na tije sela koji su pod brdo. Kako smo se spuštali, tako smo i organizirali, partizani su organizirali jedan karavan koji treba da prođe Drvar, Bosanski Petrovac. U to vreme Bosanski Petrovac je bio opasan, preko Bosanski Petrovac nije moglo ni pilje da preleti. Zato zašto su fašisti išli za Drvar, preko Bosanski Petrovac. To je borimo za Germanci. Da. Germanci, dobro. Imao li je strah naseljenje od rat? Bilo je dosta teško i neizvesno. Pa da ti kažem, pretrne čovek, pretrne. Bilo teško, ama nema kuda. Od tvoju familiju skoro puno sa ljudi bili u rat, jer tako? Moji u školu, na moju majku, dvojica braća u Tepaše, u Konoplje. Konoplje. U to vreme mnogo naših postradaše. Ima jedno brdašce koje se vika Ozren. Tamo ide devojke na sajmovi, ide na lješnici, da bere lješnici, da bere gloginje, da bere sve to i se bira najljubava devojka u to vreme. Eto tako, složiš se. Moja sestra, taj najmlađa, što je sad ostala udovica, muž je bio vojno lice, milicajac. Milicajac je bio i postradao kad je ušla jedna grupa fašista, ustaša sa autobus, molim te da prođe Glamoč, da prođe Livno, Duvno, Mrkonjić grad i sve to i projde i saka ponovo da se zarati. Rat da bide ponovo. Nego nekako uspejaše naši, milicija, vojska, opkoliše ga Livno i Duvno. Tu ga opkoliše i tako da ne dozvoliše ponovo da se digne ustanak. A oni su došli da dignu ustanak ponovo. Kaži mi, ti si u ratu učestvovala, pomagala si na partizani mnogo. Da. Što si najviše rabotala u Drugi svjetski rat? Pa ja sam sve bila uz njih. Sve sam rabotala. Šila, petokrake, će pravimo od crvenu zavesu ili od crveno jeleće ili od nešto petokrake i će gi šijemo na partizani tije petokrake. Tu je bio glavni štab, a bolnica vikaše se Ozren, tamo je bila bolnica. Sobiramo hranu od drugih ljudi, soberemo hranu, napunimo torbe i nosimo na ranjenike
u tu bolnicu. Svašta smo radili. Da li ti je nekad bilo strah da neće se desi nešto? Ili Ne me je bilo strah. Ja ne znam kako. Bilo si hrabra? Što ima da stravujemo? Jedan put se umira, ne se umira 100 puta. Ali narod je tega Баба Радо имаја многу голему волju da победи фашисти, Да. да ги истера окупатора и да дојде мир и спокој меѓу народ. Да. И тоа се дешава 45 годину, победуемо ги фашисти и Југославија е слободна земја. Да, и се враќамо назад. Назад се враќамо у Оđak. U Ođak jedna kuća postoji. U jednu kuću, u svaku sobu po jedna cela familija. Vaške koliko hoćeš. Ne možemo da se istrebimo od vaške. Turamo, kuvamo aljišta, ono nema što aljišta, koliko je, niko ništa nije od neja, nego eto nekoj koje ostanaje u životu, pa donese, ajde košulju, ajde leće, ajde ovo, ajde ono i tako je. Кажи ми, имало ли е прослава кад се е победило у Други светски рат у твој крај? Радуваја ли се народ? Како е било таја атмосфера? Kako nije. To je bilo sve sa kamioni, sve sa zastavice i išlo se na igranke. Oj Kozaro, mila moja majko. U toj vreme naučimo gi tije kozaračke igre. Убаво smo prolazili. Сега да го запознаеме твоју фамилију пошироко, колку си ти имала браќа и сестре? Ja, Да. braća i sestre. Ukupno колку сте биле? 6. Ти си најстара или најмлаđа? Ja sam najstara. Добро, спомни ги и други кои су ти биле браќа и сестре, бе, кажи ги. Najstara sam bila ja, pa imam sestru Koviljku, Dobro. koja je i ona napunila 80 godine, živi u Tromeđi. Ona je bila udata u Tromeđu. Dobro. Mi smo go namerili. Dojde muž joj vodio Vranjanku, Vranjanka mu begala i on zeme Koviljku. Koviljka ima, sin mu je profesor u tehničku školu, Dobro. čerka je u Ameriku, bila ona ga je izlečila, bila je mnogo bolesna Koviljka, ama Vesna ga sa lijekovi od Ameriku izleči. Izleči ga i bila je i ona u Ameriku jedan mjesec dana, pa posle vrati se ona u dom, smesti ga ona u dom ovde u Kumanovo, dobar, ubav dom, uspeja da go smesti. Maksim. Se kaži mi, posle Koviljku ko ide? Posle Koviljku ide Novica. Dobro. Novica je pokojni, sad pred jedno 6-7 meseci umre. Dobro. Posle Novicu? Posle njega, posle Novicu dolazi Sreto.
Sreto on je u Beograd. Posle Sretu dolazi Stana. Stana je rodena na dan kad je propala Jugoslavija. Na dan. U ljuljku smo unosili. Tatko mi kad je domo za mliništa, on ga je frljio pod jedan grm. A babu smo imale nemu i gluvu. Ama toliko sve je ona svoje nosila za pogrebenije. Posle Novicu ko ide? Posle Novicu ko ide? Posle Novicu, kazati Sreto. Sreto, posle? Posle Sretu, Stana. Dobro. Stana. Posle Stanu, ja kad sam se vratila od školu, Jovan se je rodio. Dobro. I ja u ljuljku gledam, ljulja se dete i vikam, majke, kako je ovoj dete? Čio je ovoj dete? Moj sinko, moj sinko. To je dete namjesto mojega pokojnoga Jovana, što su ga ustaše zaklale. Ja sam mu rodio se, vika, drugi Jovan. I on je Jovan. I tako je ostana. Porasna i on bi na čovek. Сега, баба Радо, после завршување на Други светски рат, ти бинуеш још поактивна, идеш у разни секции младински, Да, на прву Шамац Сараево Тако е. и многу си била вредна, упорна и амбициозна. da. Nisam se pokolebala. Ne. Mi smo bili toliko složni, toliko kako na akciju, tako i tamo. Ja sam, da kažemo, prolazila da dežuraš, otkrio se dečko, muški se otkrile, će ga pokriješ. Nema sumnje, nema ljubav. Ako ima ljubav, odmah gi vraćav nazad. Nije imalo ljubavi. Кажи ми како е било на ранну акцiju Шамац Сараево. Тега у тие генерации имало голем ентузијазам, голема волја да се изгради, да се направи Југославија да биде убава држава. Pa da ti kažem, svako jutro će se diže zastava. Će se stoji mirno i će se diže zastava. Zastava stoji do večer. Ako ima za pranje, soberemo i muško, tu je Sava, Vrbas. Tu je Vrbas, odnesemo, properemo, stavimo na tije trnja, osuši se, donesemo na tije naši drugari. Nije bilo razlika između muški i ženski. Ти си работала на радну акцiju, што вика, пуном паром. И колица си влекла, и лопата, и копаш, све. Da. И било ли е тешко да се работи на радну акцiju? Еве да објаснимо на овие млади деца, у тој време све е било лако, имало е убави моменти. Mnogo je bio, gledaš što više da izrabotiš, da vidješ udarnik. Да земеш ударничку значку. Da, Tako da je. dobiješ udarničku značku. Trčiv sa skolica, trčiv sa tezgere, trčiv onako, sve je bilo podredeno. И имало тега, баба Радо, пуно бригади кои се работале.
od svih krajevi na Jugoslaviju. Tako li je? Da. Imalo je Mešani. mnogo mladenci ljudi koji su rabotali. Da. I Mladi su rabotali. što je za tebe značilo to što si bila ti na radnu akciju? Koliko ti je pomognalo na tebe u životu? To je druženje sa mlade generacije, rabotanje na radnu akciju. Ti si dobivala sve poje karakter kao ličnost. Ja sam bila zadovoljna na tu moju rabotu. Ako soberemo mi lišta na naši drugari, će gi soberemo i će gi frljimo na trnje, nekad se isuči, će gi zdiplimo i će im i gi dademo. Сега, после Други светски рат, ти треба да идеш или у Beograd ili u Kumanovo. U Beograd, ja sam bila u komisiju, ja sam pogrešila. Zašto ja nisam otišla za Beograd nego za Kumanovo? Ajde, objasni ga to. Ne znam. Gledaš na drugoga da mu ugodiš, a ne na sebe. Otide moja najbliža drugarica koja je otišla isto iz Glamoča zajedno. Ona otide na Novi Beograd, a ja dojde za Kumanovo. I dovajaš u Kumanovo i koji su prvi tvoji utisci kad si došla u Kumanovo? Kad dojde u Kumanovo, nas je 11. Kad nam posteljaše slamu i u tu slamu legnamo dok nam najde smeštaj. Nekoliko kuće, u koji kuće ženski baška, muški baška, sve to završi se. I u Kumanovo ti ki ni kažeš, zapoznavaš ga tvojega bračnoga drugara ili je braco, tvoj budući suprug. Kako se to desi? Pa on mene mnogo sakaje, a ja sam bila u to vreme u Đartevu kafanu. Bili smo, kažem ti, kompaktni, po 3 drugarice, nije nijedna, da kažemo, da se duva jedna na drugu ili... Tako smo si ubovo živeli. Ti si rabotala u Đartevu kafanu? Da. Kako je bilo? Ja sam bila šef u Đartevu kafanu. To je bila kafana samo za naši radnici, koji su u kancelarije, koji su gore na železničku stanicu, novu železničku stanicu. To su doček Nove godine. Tat mi je meni predložio Ile. Ja sam bila i rukovodioc i vođa igraorne grupe. Dobro. I tada mi meni sakaše da me cune, ama ja zalepim u jedan šamar i si pobegna kod drugarice u moj stan. Pa vika, ti pametna li si, zašto me ne udari? Za tako je zašto nije dozvoljeno da se vodi ljubav ovako, na ovaj način kako ti što sakaš. Ali Ile je bio uporan i na kraj je to svoje. Ile je bio uporan, dolazaše stalno dovađaše i izvinjava se, ama stoja Naga i Duška, oni obavezno urgiraju sad. Ja vikam,
ne možem da se odavam dokle ne pitam tatka. To je red. Tako je bilo vreme, da. Da. I ja pitam, a imala sam i jednoga oficira Crnogorca koji me saka. Tu je bio štab oficirski u dom armije. Sad da ne kažeš ti, mnogo interesantno je ovo. Kad si išla kude Iljevo tatko i majku, da te zapoznajev, ti si imala jednu neprijatnu slučku. Ja, pošto se venčamo, pusto venčanje, potpisi, kum dragi, kum, on nam je bio i na moju svekrvu bio kum. Dragi Čuma. Dragi Čuma. Dobro. Njojan, pošto je on na mene kum, njegov tatko je bio na svekrvu mi. I ulazamo mi, dobar dan, pozdravi se ja sa svi. Gledam tatko mu plače. Ja vikam Mile, ja nisam ovde poželjna. Vidiš li koliko čovek plače, vikam, što si mene doveja, pošto sam Bosanka. Oni misli da sam ja Turčinka. Ja vikam, ja nisam, ja sam pravoslavna. Ja sam Srpkinja, nisam Turčinka. I zašto vikam plače tatko ti? Plače vika Srećko pokojni, što je zaginaja na Stracin sa strojicom njih drugari, vika on je tada dobio potres mozga i ovako se je tresio. Toliko što mu je bilo teško da ga gleda u parčinja, sve gi isposekle u parčinja. Da. A Duška se razboli, plućni bolesnik i ona, molim te, bolnica je bila tačno kude su oni zaginali. I ona sanuje, Duška, vika, Srećko se javlja i vika, dobro Moridule, kako moga da dođeš da legaš bolna, vika, vrz moje koske. Kako vrz tvoji koske? Tako. Dolazi doktor i ona mu kazuje kakav je slučaj. I oni go odmah prebaci, čekaj, kako se vikaše taj hotel u jezero, ne Ohridsko, Dojransko jezero. Da. Tamo go prebaci, a on svekar mi u to vreme sobere gi sve koske i onda ga prebaci u gore na brdo u Kumanovu. Spomen Kosturnica. Spomen Kosturnica. Svi su tamo. Dobro. Svi su po ime i prezime, svi su tamo. Se kaže,
Завршујав тие си работе и доваѓа прво дете ваше од брак помеѓу тебе и Илета брацу. Прво дете на свет кое ви доваѓа? Лиљана. Добро. Лиљана долази, после Лиљану Маргица, после Маргицу Славица, после Славицу Сретанка, 4 ќерке и родила сам онда баш на земљотрес, родила сам га Горана. 5 е Горан. Мушко дете. Колку е било баба Радово тешко да се чува 5 деца да се изведам на пут? Да ти кажем, толико смо се сналазале. Јас сам ишла покрај работу, јас сам ишла до Италију да тргуjem. Да купуjem некои халине, некои у Трст, да купим машне, па после препродадем у Бугарiju. U Bugariju preprodadem, pa zemem nešto drugo. Zemem na deca, spavačice, zemem pelene na svi moji unuci i paravnuci, ja sam kupila pelene. Sve bugarske. А исто Иле брацо, твој супруг е многу работаја допунски да може да ги изведе деца на прав пут. Da, on je bio strog, a ja sam bila popuštiljava. Ona nisu smjele da pisnem. Kad se nosilo kratko se nosilo, on video Slavica kako je iskočila, on zeme iscepa gu suknju. Zašto gu tato cepaš? Ne se oblača tako je. Tebi noge da ti se gledaju. Pa ona posle zakači sa štipaljku, zakači njojnu kratku suknju, a golemu dugačku zakači sa štipaljku. Kad će se vrati, ona pagu obleče tu dugačku, a kratku će gu ostavi pa. Кажи ми, куде си работала први пат? Куде ти е било прво радно место? Кажamo u komitet. Prvo radno mesto mi je bilo kartotekar. Dobro. Kartoteku sam vodila na naši radnici. A imale smo mnogo radnika koji su rabotali, kažem ti, do šuplji kamen. Do šuplji kamen su rabotali. Išli smo s kamion, idemo, davamo priredbe, davamo pesme, igre, svašta izvodit smo. Tako smo se združili svi. Ne jedan, nema ljubomora, nema ništa. Evo дека покажуваме слику kad ste bili u Studenu vodu 61. godinu. Da, dragi, on je sve slikaje. Dragi Ermenac. Da. Сега, твој супруг Иле Брацо, куде е работаја прво радно место? Braco, prvo radno mesto, on je imao alat. Svoj alat. Zeme taj alat,
i se dogovori u opštinu, беше Nikola Velešanac, direktor na Kumanovo. Evo, da pokažemo sliku koliko ste bili ti i braco ubavi. Pa ubavinja. Nema. Кажи ми, имале сте големо друштво? Да, Оно се викало Учкураши. да. Защо се викало Учкураши? Pa ne znam, takoj se vikali. Učkur društvo, Učkur. Turale smo, kod Čodera smo turale bure nastal. Celo bure će ga ispijemo u Učkuraši od navečer do sabajle. Što je to? Vino? Celo bure vino. Celo bure. Pa to je големо брада, колко? 10 кила ли е имало вино? More poviše, pogolemo bure. Pogolemo bure. I onda sam ja binala kuma na njegovoga brata. Na Šoderovoga brata. Evo i mi ti покажемо slike ovdека od tvojega supruga Ileta bracu. Ovo je centar na grad na Kumanovo. Так su se oblačali u kaputi, doterani. Da, da. Te je bio silno oblačanje. Tad je bio Branko. Slamar. Šnajder. Ne Slamar, nego Branko u Vnatrešni što je работае. Ja se prebaci na Šnajdera Branka Slamara, izvini. Ako i ubavo ga poznavam i Branka. On je bio dobar majstor. Živ li je, ne znam. Ne, umre pre 3-4 meseca. Da. Umre. A žena mu? I ona isto. Evo je ova slika od... Evo сега те питам, kad bi zborila za Ileta, bracu tvojega supruga, koji su bile njegove karakteristike glavne u život? Kakav je bio i kao roditelj, i kao tatko, i kao suprug? Mnogo bio dobar. Mnogo dobru dušu je imao. On nije napravio nekoje zlo na nekoga. 20 Albanaca je izveo na put. Ne Slupčane, ne Lojane, ne Kudatine, svi ti je sela. To je sve on dao im zanat. Pa i dan danas, pošto naš dućan, mi imamo do reku dućan. Dole, do reku, da. Da. Će dojdemo da go vidimo gazdaricu Radojku. Ili će mi donese bombonjeru, ili će mi nešto drugo donese, kafe ili nešto. Gazdarice, mnogo si ne čuvala. Mnogo. Za malce teše da umre jedan dan, jedan dečko. Ne dojde da spije. I kod nas i spije. Imam jednu sobu, što uvijekav ovije muški sobiravce, disko klub. I on ne dojde da prenoći, a on budala da zapali u Opel karavan. Pred vrata naši stoji i on zapali bez da turi železo. Treba da turi železo u taj žar pa da ne se desi. I sreća golema što Ile otide porano sa točak,
Kad je otišao, vika, on gotovo bez svesti. Brzo zapali ga opela, odnese ga do bolnicu. Vika da ne stigao do nje za 10 minuta, te će čovek da umre. Ето да кажемо дека твој супруг Илија Брацо е еден од главни основачи на фабрику 11 ноември или Лимарско. Limarsko, Еве, ми ќе покажемо слику. Limarsko. Еве, тој се туе тие луѓе. On je od nje i alat, sve što je ima je. I njegov majstor, dedo, se faća na borčeta u vnatrašnji što raboti. I majka mu je rabotala u vnatrašnji. Добро. Знаеш ли ga, Borka? Знам, али не ga многу добро познавам, мислим, чуја сум за njega. Pa on, Borče sad će ide u penziju, a majka mu je rabotala toliko godine u vnatrašnji. Ona je u penziju, a Borče sad će ide u penziju. Еве да покажем, баба Радо, ово е слика од твојега супруга, ово е дуќан изгледа. Еве само камера да го фати. Da. U dućan. Тој увек имало пуно луѓе пред дуќан. Da. Малку се работи, малку муабет, малку смешка, малку шала. Da. Или бил е веселјак, човек с... Bio je veseljak. Nije bio pijanica. Pili smo svi. Svi smo pili. I vino, i rakije, i sve. Ama niko nije napravio ništo. Сакам на овој да обрнемо детали. 48-49 година, тега е било тешко време у Југославију. Имаше едни су за Сталина, едни за Титу. Кој бија за Сталина? Правац Голи оток. Pravac Goli otok. Еве, овдека едну слику ќе покажемо. А опиши га тој период, баба Рада, како е било. Многу су луѓе настрадале од лошу кажено реч. Пример, јас сум за Сталина и одма за Голи оток. Da. Marica odmah stoji. Marica, kako ko kaže, tako se i postupa. Za malce ile će beše za Staljina. Ama ja stupnamu sa nogu mu stupna da ne se izlaže, da ne napravi gluposti, da ide na Goli otok. Tada otide Botka mu Muruznica. На Тошу Бурназа мајка. Da, na Tošu Burnaza majka. Aga je bio predsjednik na celi reon, kozjački. I Nada Fetak nije se ni odala koliko je bila aktivna. Mnogo je bila aktivna. Да кажемо I дека ona je bila na Goli otok. у тоа A време gledala sam na Goli otok. To je strašna slika. луѓе су биле Страшно. мучени, мотретирани, тепани. Mnogo tepani. Oni su gledali samo da se udavi, samo da nema tije torture toliko. Баба Радо, од Куманово са пуно луѓе биле на Голи оток. Има големи спискови на луѓе, кои 7 години, кои 10 години и стварно су издржале херојски, што се вика, али на нима оставило последици, тој мотретирање, мучење и така. Kako ne Trajković.
Trajković je bio general. Da. Kuća posljednja, žena mu je gejka. Posljednja prema grobišta, taj kuća. Čerka mu završi, ne znam, za gluvonemiji, profesorka. A sinu, ne znam što raboti, Gavroš sa s njega raboti, a oni su od ne Preševo, nego Bujanovac. Kude što smo išli da kupujemo sirenje, mlijeko, jedno drugo. Kako se vikaše to? Ima Bujanovac, Bukurevac, Ristovac. Ristovac, Dobro. tako je. U Dobro. Ristovac smo bili da kupujemo sirenje i urdu i mlijeko i sve. Sad da kažemo da ti si bila posle izvesno vreme zaposlena u Šamnicevi. Da. Koje godine dovaješ u Šamnicevi, a mi ti pokažemo sliku. Kad si se zaposlila u Šamnicevi? Koje godine je bilo taj? Pa, dok se rasturila Žegrab, odmah sam stupila tamo. A u komitet sam bila prvo. Moša mi je bio šef. Dobro. Moša mi je bio šef, tada je ostavio desu, a pošao je sa Sovuji. Kako mu beše ime, ne možda da se setim. I kaži mi kako je bilo u Šamnicevi kad si došla, koji ti je bio prvi direktor? Koji direktor Šamnicevi. mi je bio? Murgešanski. Murgošanski. Dobro. Tako je. A toliko me je Pasakaja, sin mu, će me doveze do sa škola, će me odveze do gore do spomenik. Mnogo fini će me čeka. A kad razbra da je umre, mnogo mi je bilo žao. Mlad čovjek. Mlad Ti čovjek. si rabotala u komercijalu u Šamnicevi, tako li? Da. Koje sa s tebe rabotaja u ekipu? Koje ste bile? Ti, Ratko Pa Čorba koliko? Ratko Čorba, i drugi ljudi? jedan komšija, tu i Karči, Panče Pešev, u Panče Pešev, Mome na NATO. Momčilo. ne znam kako mu beše ime. On je rabotaje. Se kaži mi, kako ti je bilo u Šamnicevi kad si rabotala? Bilo je ubavo za rabotu? Pa nije bilo lošo. Ja nisam imala neko i tije takvi trzavice sa nikoga. Dobro. Nemam potrebe da se karam. Ja će napravim, ako nemam što da kucam, ja sam daktilograf tad bila i nadzornik na alati. Svi alati znam, popisujemo, ima popis godišnji, popisujemo, dolaze kod mene Radojke, pijemo li po jedno kafe, pijemo, ajde, dojde i direktor, dojde Radojke, što rabotiš, što rabotim, evo rabotim, spisak rabotim, vrčimo popis. Da kažemo da Šamnicevi je tada bila mnogo jaka firma.
Imalo je Mnogo pare, fina. imalo je rabota. Mnogo je imalo. I ljudi su bili srećni. Da. I Mnogo. imali ste redovnu platu, K15, višak, sve. A, na ovoga našega doktora, sestra, ona beše sekretarka. Pa ja puno puta ga pitam kako je Zare, tako go vika smo mi Zare. Pa vika dobra je. Ja sam kod njega, ama on je glavni, a zamjenik njegov je žena, kako beše ime. Dobro. I ti работиш u Šamni cevi i tu ideš u penziju. Da. Završava ti radni vek. Kad si ostanala u penziju? Koju godinu? Koju godinu? 90 otprilike. Ili porano? Pa sad treba da računamo koliko, kad sam otišla, koliko je bilo godine. Ambalaža je ostanala da raboti. Da. Ambalaža, ja sam otišla porano nego li Ile. Ile otvori dućan, pa da doše mu, zainatiše se, na đubrište mu da doše plac od opštinu. To je beše cigansko đubrište. Pa kopaj, pa svi sam moji organizirala. Svi deca su bili, jedni nose kamenje, jedni nose malter, jedni nose pa imala sam gostinku od Beograd, pa i ona došla, pa i ona raboti. Svi su pomagali. Svi smo rabotali, svi. Evo da pokažemo neku iz slike ovdje postari, da ne ispuštimo nešto. Ovo je koja je na sliku? Ileva slika. Evo da ga pokažemo. Ileva. Evo je druga slika, isto ovo je Ile. Isto. Da. Evo on je bio na vežbu gore od železničku, autobusku pa gore, kako se vika taj brek. Esma Ređepova, ona napravi vilu gore. Ne znam ja kako se vika. Ovo je koja je na sliku? Ovo je svekar mi. Dobro. Kako se vika je on? Maksim. Maksim, evo. Ile mnogo liči na svekra mi. Da. Evo i ovo je. Moj tatko. Dobro. I njega da ga spomenemo? A? I njega da ga spomenemo? I njega da ga spomnemo, moj deda Ilija Komita. A ovo je? Ko je ovo? Ovo sam ja. Evo ga Boba Radojka. U mlade dane. Da. Сега, Радојка, бидејќи имамо слике од друштво ваше, кое е било едно од најкомпактни у Куманово друштво, кое Учкур. кое и дења и ноќи су биле заедно, не су се делиле. Не. Биле су неверојатно добри другари. Да. Еве овдека
Да кажемо кои са биле ударни другари на твоега Илета брацу. Тој са Шодер, Севда, Драги, Ерменац, драги Ерменац, Дилиндарац, Дилиндarac, да. Севду спомнамо ли помнамо да? ја, да. Круме, Круме, Круме војно лице беше Да. у пензију. Сега, еден ден иде, доаѓа друштво куде вас седи, други ден иде куде Севду, трети ден иде куде Ерменца и тоа све кој се вртело округ. Тој се работало све суботом. Суботом ќе се иде на Зелјанче, Добро. на Качамак, на све такој, по нешто, Клачаник. У то време па не е имало кој знае што да се купи. Да. Nije bila snabdeno Kumanovo kako sad što je snabdeno. А мезалак имало ли? Mezalak kako ne, i mezalak smo imali. Pa išli smo na Novu godinu u Sokolanu, pa na svadbu u Sokolanu. На чiju свадбу си бил у Соколану? Na čiju svadbu? Na čiju svadbu, da li ih poznavaš, na moju svekrvu sestra od tetku. Od Dobro. tetku sestra. Ona dojde, a mi se spremamo, treba da idemo na odmor. I ona, ne sestro, molim te, neka dojde Ile, neka mi ide dever, ne dever, nego starejko. A bre, treba da idem na odmor. Nekad neka idem drugi put. Daj, sestro, vika. Dovele smo devojče od Prilep. Od Prilep posle otide, skrči glavu, otide jedvovu, noge izmismo od pesak i od kal. Ona si fati sveta, otide si u Ameriku. Pa tako je. Pa ide, pa moja tetka, pa i ona otide, pa napiše 3 feljtona toliki. Кажи ми, баба Радојка, кој е било у Соколану кога си ишла? На игранке, на забави, било и убаво? Mnogo je bilo ubavo. Prostrano, široko, narod vesel. A sad ja ne znam do kude dojde, ne li Bože će pravi. Ке се направи. Ќе биде. Еве, ова е ти убава слика со твојага Илета брацу. Ова пишуе 78 година на свадба. Svadbu. Да, To je bilo u Bugariju. еве. U Bugariju smo bili. А еве ова е слика од друштво на твојага супруга. Виш, а стал пун, едење, пиење, све. Da. А имамо слику и од твојага кума, Чума, ево се ќе го покажемо. У следеќи емисија ќе га викамо, ќе гостуе Ангел Чума во емисија за Куманово. И он прифати да гостуе и ќе го реализирамо тоја емисија. И се спрема слике и надамо се дека ќе биде за брзо време. Еве, ова е слика Новак и Срето 61 година у Београд. Pa oni planira sva, oni ima sva u Glamoć, jednu mnogo ubavu kuću.
mnogo ubavu kuću, braća, svi trojica. Svi trojica braća, ama kako zafati ovaj rat, zemale Ustaše sedele tamo. Evo, prvo da pokažemo što su rabotale učkuraši. Koliko su bile vesele, evo slika. Mnogo su bili veseli, mnogo. Učkur društvo. Učkur. Pa nisu se ni stari ljutili na nas. Da. Dešavalo se da sedite po celu noć. Po celu noć, celu noć. Od večer pa do sabajle. I samo se je vino pilo ili rakije pilo sve? Rakija. Rakija, Rakija da. ne toliko koliko vino. 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 Evo da pokažemo Vino slike. pa, hvala Bogu, imaše svinje. Svi smo imali u to vrijeme svinje. Evo neka pišuje drugarska večer, 83. godina, Karpušovo. Evo ga ova je slika. Evo vidiš kude smo se svi sobrale. Evo ga Ile odovud. I svi pored, Celo društvo. celo društvo. Da te prašam, da li Ile je sa kaj golubi? Tvoj suprug. Golubar bijel je. Što? Golubar. Ne. Nije, dobro. Ne. Ne bi. Što ima hobi najviše? Što je sa kaj Ile najviše? Sem zanat, sem... Sem zanat. Ne, nije bio nekoj ni lovac, ni ribolovac, ni... Ima ljudi koji su bili ribolovci, lovci. Evo ga moje golubče, ja ga hranim. Što mi ostane troške, sve dadem na ovije moji Vika Babarado, čovjek koji saka životinje, to je prav čovjek. A ako životinje ga neće čovjeka, znači te čovjek ne valja. Da, To je istina, ne li? da. Obavezno će projde. Ti sakaš i da čuvaš životinjčinja? Ne, ne sakam. Niti sakam kuće, niti sakam mače. Dobro. Evo, ovo je kad ste bile, ovo je Leningrad, 85. godina. Leningrad, Ti Ile, da. Ti Ile, braco. Tu je moj Ile zabravi kapu u hotel, kude što smo bili. Zabravi taj kapa je bila ruska kapa. Dobro. Vikam, što se cikirat, breće, kupimo jednu kapu. Avionski od Solun, smo bili s avion. Kaži mi, Ile braco umira relativno mlad čovjek, na 67 godine. Pa umira, što da pravi. I on imaše noge mu besva otečeni i domo i u Sokobanju i domo i na VMA i domo kuda ti ne. Kuda ti sve nije smo otišli, ama nema spac. Ali za sebe Ile braco je ostavio uspješnu familiju i na neki način ti si ga to i nastavila i hvala Bogu imate
унуци, парауnuci, тоа е најголемо богатство. Да. Али Баба Još Радо, malce će dobiju čukunu Чукунуци, дај Боже. А ево овдека има еден дневник кој ти си водила педантно, пишувала си све што е требало. Еве. Da. Ти си до 90 години читала книги. Mnogo sam čitala, ama nemam sad 50%, ja vid nemam. Добро. Prema godine vid se gubi. Ево овдека све си водила евиденцију прецизно. Da. Сакам да те прашам да ни Ja кажеш sam kazala na Gorana da mi čuva, sve da mi čuva ovije knjige. Ovije knjige, tamo sve sam ja pročitala. Добро. Да ни кажеш сега, ако знаеш тачну бројку, колку имаш унуци, колку имаш параунуци? Imam 9 unuci, 11 paraunuci. Нек су живи и здрави свите. Да дочекаш još 10 чукунунуци, па да се видимо, па да правимо емисiju. Тоа е мој благослов, е. Ne verujem toliko, ne verujem. Ovde ima. Да, туи се запишани. Ми збориме сат и 15 минута. Ја би те на крај прашаја да кажеш едну поруку за млади генерации у наш град, еден твој личен савет. Што би ги советувала млади деца? Mladi deca da učiv, da slušaju roditelji, da slušaju profesori, a ne da ide po kafići i da pije i da prave gluposti. Добро. Puno ima mladi koji tako raboti. Мора да се поштуе татко, мајка, Да, постар човек, да, професор, учител. Da. Тоа е I правило. svakoga koga ga sretneš treba da ga pozdraviš. Тако е. Pa nema ništo da ti bide ako ga pozdraviš. Добро јутро, добар дан. Да. Тако е. Добро вечер. И Tako je. тако е треба да ги воспитаваме деца Баба Радо. Tako je treba. Да. И надамо се дека тако е ќе биде. Ја ти посекую големо здравје и да се видиме на 100-ти роѓендан, може ли? Može. Ти имаш 96 години тасо, тако ли? Tačno. Још 4 години ќе дојдеме пак ќе правиме емисију. Може ли? Može. Фала ти што беше гост у емисију за Куманово и уште на пут све најболje и да се видиме па. Hvala vi na vas, da ste živi i zdravi, da doživite moji godine. Тако е. Tako je. Фала уште на пуда. Толку за денеска поздрав од дом на Баба Радојко Ангеловску и се најболje.